Mulțumesc pentru felicitări. Bună شكرا. seara. مساء الخير للجميع. يا هلا وسهلا وسهلا. Cred că a fost un meci bun făcut de echipa noastră. كانت مباراة كويسة سواها الفريق. O victorie normală, فوز عادي. fiind o diferență foarte mare între cele două echipe. كان في فرق بين الفريقين. N-am făcut nimic extraordinar decât am câștigat un meci. ما عملنا شيء فظيع بس انه فزنا بمباراة. Trebuie să jucăm la fel, لازم نلعب نفس المستوى، cu aceeași atitudine, cu aceeași ardoare, نفس الانطباع să ne câștigăm următoarele meciuri. حتى نقدر نفوز بالمباريات الجاية. Din păcate, avem ghinionul să avem parte de accidentări din nou. للأسف كان عندنا إصابات من أول وجديد. Yasser s-a accidentat, Aziz كابتن trebuie să-l ياسر scoatem din cauza că a fost răcit. عزيز كان لازم نطلعه لأن كان عنده زكام. Dar sunt bucuros că am câștigat acest meci și putem pregăti în liniște următorul meci. بس أنا سعيد إنه فزنا بالمباراة وقادرين نحضر للمباراة الجاية. قلت لك. الأخوة الإعلاميين الحضور، المجال مفتوح لطرح الأسئلة مع تقديم الاسم والصفة. تفضل يا أستاذي. أسامة بركان صحيفة المدينة. ودي أسأل المدرب أولا تبديله الحمد الحمد أشركه في منتصف الشوط الأول بعدين أخرجه منتصف الشوط الثاني. اللاعب ما كمل حتى 40 دقيقة. هل يرى أن هذا ممكن يحبط اللاعب أو يأثر عليه نفسيا بالذات أن اللاعب ما كان أخذ فرصته المرات الماضية؟ شكرا يا أستاذ. Nu. Sub nicio formă. Am vorbit cu Hamed după meci. لا ما راح يأثر على نفسيته. أنا تكلمت مع حمد بعد المباراة. I-am spus că a fost o schimbare tactică. أنا قلت له إنه كان تغيير تكتيكي. Trebuia să băgăm un al doilea mijlocaș central, كان لازم ندخل لاعب وسط să avem mai multă siguranță. كرمال يكون عندنا أكثر ثقة. Ne-am jucat foarte mult cu ocaziile. لعبنا كثير بالفرص. Trebuia să marcăm mult mai multe goluri ca să avem liniște la sfârșitul meciului. كان لازم نسجل أكثر أهداف حتى نكون مرتاحين بنهاية المباراة. Toți jucătorii noștri sunt profesioniști. كل اللعيبة محترفين. Trebuie să înțeleagă. لازم يتفهموا. I-am spus lui Hamed după meci că îmi pare rău أنا قلت له لحمد إني بتأسف في نهاية المباراة și l-aștept mult mai bine pregătit la următorul meci. وبنتظر منه يكون جاهز أكثر وأكثر للمباراة القادمة.